I don't want peace. Aro papa. I want problems always. Aro umuntu numbaye invitation. Yuko tariki 2 z'ukwa gatanu ngomba kwitaba Imana. Yambwiye ko umuhango gose gurabera irusororo. Kandi ko ngomba kumugeraho bitarenze uyu munsi. None ndakuntu watega ukanzangira usororo nibura iyo mihango bakayijamo maze kuhagera. Nyurira no kuri washiri wanje wo kwanduza umubwire ko ndashaka kugenda ndamubonye. Akoresha uburyo bwose bushoboka. Mwihute murakenewe ndago nshaka kugenda ndababonye. Byose ni rusororo birabera haba kugira byose nako. Sawa mwihute. Semba magare sheri. Alo sheri. Arakanu mvumbuye. Haruzi ko Facebook ari musaza wa telefone. Sha nanje birandunguye. Alo mama. None si imisi yose ari yarambaye yo kubaho ko yarangiye ndakundu wagura upfuka ruhereza amafaranga ukareka kunjana ukabyara. Oya daye sarambwiye ngo ubwo imisi yarangiye yambaye ihangane ugende no gusenga wenda. Oya da. Ubwo yambwiye ngo nindenze ugu munsi ubwo ati ndazi nimbabazi ubwo nizo za nyuma yambaye ubwo nuko nguko ndakundi kongera usubira inyuma kandi uziko yuko ndaki ntango ko yanze singo nuko nguko biri kugenda aho ukihangane urukubyumva ureba uburyo basi Yesu ndago ashobora kumuhereza amafaranga wenda akanyongerera imisi cyakoze wenda akambereza wenda n'akazi ko gukora ariko nyine akanyongerera imisi nubwo nagenda ajya gusenga da. Ihangane uje kureba urebe ko ubwo rupfu wenda waruhereza amafaranga ukarugura ukareka kunjana kuko dore ndacakunzwe na bose. Yewe we ikibuno kinguriye nakwiherera he cyane mwaba kuba ko abo narenga Kasha kuru muso kisha kisha cyangwa umanza ababwira umugore wawe ngo timberekeze kandi uzagwa ku bandi ntacyo ngo utwaye genda ako kanguhesere woga wowe mukanwa ariko pfa mbonaga mu karengane Yesu ngano kozanye mama bizari ikibazo nje uko ndakunda waca kana karengane ngaza na nyoko oya wa mwana ndamhanuza na nyirakuru ubuze watinya kukazana kaka wawe mbona kari mwiza nta kibazo nakwemera uzamujane
ndamutama goda